doma, Bog zna dragi. Pa svi su doma. Svi su doma, svi. Ivo je, Darinka, svi su doma, slušaj, od početka. I to me i čudi kak nisu oni zvali vatrogasca i elektru kad znaju da je. Evo, gledajte. Mene, Isuse, pa ovdje kuća, Isuse. A suseda, to vam je bilo od početka jako malo, jer ja sam u ime sobe bila. I gledam ovog susjeda, tanko što je više mogao, otvori vrata i skoči van i vrati se je. I sad gledam, on gleda. Da vidi Nadenova žena trčila. To je odavno bilo, nikad bilo tako.